Ibi byiza kuri mwese mudukurikiye tubaha ikaze ku makuru itengihe mutegurirwa na Meteo Rwanda. Ngiye kubagezaho nitwa Bugirande Emmanuel. Tutangira tuberamwe byaranze kirere cy'uyu munsi, turaza kureba itengere ry'umunsi w'ejo ndetse n'iminsi 5 iri imbere gihe cyacu kizakomeza kwitwara. Dore uyu munsi ku masaha ya mu gitondo twaramukanye ibihe by'umucyo mu turere twose tugize igihugu cyacu. Ni nako ku masaha kw'icamunsi twakomeje kugira izuba ryiganje ahenshi mu gihugu. Ku masaha ya nijoro hateganyijwe imvura mu ntara y'Uburengerazuba no mu turere twa Nyamagabe na Nyaruguru dorere mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'uturere twa Kirehe na Ngoma dorere mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihe ahandi hasigaye nta mvura ihateganyijwe. Dukomeje no ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo ku tariki 7 Mutarama 2025 hateganyijwe umuyaga uringaniye. Mu gihe umuyaga uringaniye uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 n'esheshatu ku isegonda. Mu gihe icyerekezo cy'umuyaga uzaba uhuha uva mu burasirazuba bw'igihugu cyacu werekeza mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ku masaha ya mu gitondo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Bivuze yuko tuzaramukana ibicu byiganje. Mu gihe mu ntara y'Amajyepfo igipimo cy'ubushyuhe bw'asi giteganyijwe mu saa mu gitondo kiri hagati ya degrees Celsius 13 na 15. Kimwe no mu ntara y'Uburengerazuba ku masaha mu gitondo tuzaramukana ibicu byiganje. Mu gipimo cy'ubushyuhe bw'asi giteganyijwe kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 9 na 16. Mu ntara y'Amajyaruguru naho ku masaha ya mu gitondo tuzaramukana ibicu byiganje bidatanga imvura muri iyo ntara. Mu gipimo cy'ubushyuhe bw'asi giteganyijwe kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 12 na 15. Dukomeje no mu ntara y'Iburasirazuba. Mu ntara y'Iburasirazuba naho tuzaramukana ibihe by'umucyo ku masaha ya mu gitondo. Mu gihe igipimo cy'ubushyuhe bw'asi giteganyijwe kizaba kiri hagati ya degrees Celsius 15 na 16. Umujyi wa Kigali ku masaha ya saa 6 tuzaramukana ibihe by'umucyo. Mu gipimo cy'ubushyuhe bw'asi giteganyijwe kizagera kuri degrees Celsius 16. Dukomeje no ku masaha kw'icamunsi dore mu ntara y'Amajyepfo hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twose tugize iyo ntara. Igipimo cy'ubushyuhe bw'ejo biteganyijwe kizagera kuri degrees Celsius 27. Kimwe no mu ntara y'Uburengerazuba ku masaha kw'icamunsi hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twose tugize iyo ntara. Mu gipimo cy'ubushyuhe bw'ejo biteganyijwe kizagera kuri degrees Celsius 28. Mu ntara y'Amajyaruguru ku masaha kw'icamunsi hateganyijwe ibicu byiganje bidatanga imvura. Mu gipimo cy'ubushyuhe bw'ejo biteganyijwe kizagera kuri degrees Celsius 27. Kimwe no mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha kw'icamunsi hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu karere ka Rwamagana na Bugesera. Mu gihe ahandi hasigaye nta mvura yateganyijwe. Igipimo cy'ubushyuhe bw'ejo biteganyijwe kizajya kuri degrees Celsius 30 mu karere ka Nyagatare. Mu mujyi wa Kigali ku masaha yo kw'icamunsi hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganyijwe kizajya kuri degrees Celsius 29. Dukomeje n'iminsi 5 iri imbere, ubwo ni uguhera ku munsi w'ejo ku tariki 7 tukagera ku tariki 11. Duhereye ku tariki 7 tukagera ku tariki 9 imvura izakomeza kugabanuka ugereranyije n'isanzwe igwa. Mu gihe ku tariki 10 kugera ku tariki 11 hateganyijwe imvura yumvikanamo inkuba mu turere twose tw'igihugu. Reka tubabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku saa 11:59 za mu gitondo rikarenga ku saa 12:18. Murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.